kiungo chi pomwe chiare ngoro kire wone yabwate gendo kie chi pom chiabo karate ngoro nebe ngoro nebe tete donda tete benek obuya bo wake kura no bwoko ugendo kie basa abana basoma lakini no bantu bakiumbu n'abantaba yakiyaneleko especially abantu bekiroga abantu mwatenenire nanje na atenenire nayo ubwo boy nimbegete chimilioni 10 asanga chira kotinyebere gocha na umoko nyamuwate lyabuli gorogao niweta ati umuntu narongo tengo buli mubuno bwana engowa nkwaga tenye karu musache gosomo kungu kamili ataki igo natwa advertising mwaro no yange pepa asaya nkubikandikira maigoro naliga alya etaime abantu naboneri ebintu byaboime okubaso n'wanja boy ibo bravo bendubi engwetaga ngo nkwani mulekirenga ntaitende bene inche ntwale liba kali abene inche ekakirare ndo wonde bayelimo monga nchire nkwani genteke mokyo mwele abangina mura bali mwaikire obuya muraba ke abayi bali moko onki abana mbiya murake bali bakolere ko onki abana kansa yaberi goromono ekero kwa bukire mami kwara kunoro bere ruawo kwara usendo bwateke gomi boko nyandu bwate eke gomi yende yagitaya abasacha baikire myaka 45 genda mo cheki gwe egento gekoro ku prostate status jaino onya kubwata umusacho ikire 45 mode genda cheki gu oreka nenga kinga kintu byabo biro twiwana ina abangina nonye mwakolere kugonga monteyo kugonga kwaga no mwako kugonga lakini abangina bako bonki abana bayikonora breast cancer rais naye wazigoro berwa obya mbere karago kanza tembo kuwana ina tage tembo shitiwa inaba kuwana madeni Excellency, mwana kondekera ekera maiga enje nikongora ndenge ndweko kwa credit scheme agejiri assembly abangina bamozi pi aye kwa kaloni ya kaka ke without interest ainde ase budget yake umbu na nige 3 million kibeke mara mu eta ainde mwa kama mtu alijibasa